ebigambirwa byo kwerinda muri Sheema mu rukiko rw'esente za Parish Development Model omuri Kakindo Sheema. Abashuma mureke kuri omuntu yayisya nkantu ga yayisya empunuze nk'ishatu ukijuka mwibiraho ukibibiri mbwenu tokore muno buzikire narizono kazitwara nubwo ubushuma bukanyire abebyo kwerinda nabagira ngo kitandugaho niye kanyiso obushuma basta moko tuli banji nimugira no mushuma wakana akutereza esimu tuyambe otuhereze statement tumutwara mu court mugira ki mwanga ikikumanyisa ngo nitwe tubahira ibere onyenda kubasho mukwatanise nitwe mukwatanise na kasuri mukwatanise na areni murebe ngo obushuma bwa burwanzi akamunda yesozo lwacanje nyomwe security yayo no shoto nimbi hakagumanihiza amadini ngo ngashabiroko nagarara in fact nangwanchira kwiza kuregiso mujankongera guro kutakwiza kuretwa yakabi omunyishengero nawe mecubaju ashabira abantu kusima government ya President Museveni habo kufayo kutungura umuntu wabutosha kandi bakakwatanisa nabo. Government yitweki yayinaremwe rwebemerwa kitinisa President Museveni iyo kubanza shika umaka gitu shiko maka bakareba umuntu wa hansi bakatamusente nyoti kanta kakireba omuganda kibine kiri kugita hamwe government z'ebyango mu ihange rya Uganda kigarukire mu cyashaba kwemishara y'abebembezi ba government z'ebyanga eyongezebwa babegambira mu rukiko rw'abanyamakuru umurembo rwa Footpoto. Political leaders in the local governments across the board, right from LC1 to the district councils and district chairpersons, but also to consider enhancing the salaries of the non-science category. Ubahati mukuru w'entebe ya katano mu ihanga natunga miliyoni 1.7 mu sente za Uganda obwegombo ratunga 3.7 kandi we kansara natunga 2.5 appropriate 1.06 trillion to Parish Development Model and where to provide 35 billion for the transport of the district leaders I have mentioned. Ruwabuhinga nagira ngo n'ubukirabe kiringo hariho ibintu binje bi government twirehamisho kora embera z'abakozi n'abebembezi ba government z'ebyanga okorwaho kine kutebwa mamani gashakwa Sheikh Abdulatif na Jonathan Tusingwire.